president नजरिया इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की नौकरियों को आलमतदा प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइके लिए सो इसागी रफी तरामुखरी सोना नजरिया तांकुल इंसो इसमें को होंगे अदुमवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ना एता में इन द हिस्ट्री of parliamentary democracy of India हाइदना कोई फ्लैग मार्च तो कोई तो जैसे फुटबॉल दी कोई मीडिया बिचिंगा एक नजरिया ऑनरेबल सियासी लीडर एक नजरिया पार्टी की प्रेसिडेंट एक नजरिया पार्टी की लीडर एक नजरिया पार्टी की चीफ विप एक नजरिया पार्टी की ऑनरेबल एमएलए मतलब मनाओ लाइना बहुत संधि रखने हाइदना सिंगल मीडिया बिचिंग से मतलब मनाओ लाइना पीपी नवे दमुका आहार लोगों तो एक नजरिया प्रदेश कांग्रेस कमेटी की शेयर की लीडर और की बात ओवरसीज मिनिस्टर मणिपुर श्री ओपन की गोविंदा मतलब की Kai Kumnajariba MPCC की president aduga deputy CLP leader former speaker honorable MLA Mangalingsin Biriba press की both electronic press media की function punama yamna 10 point mari khaptanga dandana ay adu thamjaraga यानी टेंशन देना बात ये ना तो ना बताऊं जगह अब कोई ना ऑब्जेक्ट मैं आम प्रेस की इसे नाउ नरी बसी मसी ओय प्रेस दी डेमोक्रेसी सत्ता रिपाप्त दी मतम की दरकार लाख कांदा अदु मसी की दी मरु होइना ऑब्जेक्ट अगस्त की तांग कुनमा पन सिनेवा Manipur की प्रजा सिंना यामना हौरांना नायरपा हाइबा तारे करिगिनो हाइबबो औकिबा मेगी तांग अहुमदगी मनिपुरदा अमुक सुमाइना थोकनी हाइबसी हाजदबा हाइबा यामना अनप्रेसिडेंटेड वेबा हाइबा लाइबा मनिपुर स्टेट को निगबा थोदो कया थोकना Hojik pausi nomei kapa lepna daba atna ba lepna daba sigumba thodo wathok mayam se sigamna layo thibane koi democracy satpa lai baktati akoina democracy ki temple ni an hainariba kendra dagi prajamiyamna Kalaba musician, any state to give issues, any problem, lakana. Madu suggestion kya tauna ba opposition ni haidna government da koi base later ba justification later ba opposition na koi opposition ni kan nang ho dia di hayo dia di haiba. Adun tang natanati healthy democracy ama. Amji hairagadi madu koi proper forum da madu koi munna khana nainaraga sarkar sina any afaba oi how gi ba 2022 haiba tare madu da manipur gi singam pu tamda leiba praja sina clear verdict ama this pali ba sarkar da pi grabanina कोई सही मंगा दी यामना कंस्ट्रक्टिव ओइबा opposition party ama oina state ki any matam की issues lakada kamai tawdra masi once for all sort tawsi ye haibase masi suggestion tawba yaba aranba tahonin deba kaya tawra agana madu point out tawba kudom bitrinba no sidi yarwai Samna haribada opposition haibase democracy satpa lipa amagidi gari ki break company na mayamna sum hainari bidani ruling na tawing bata tawba yata ba adu akoi founding father of our democracy constitution ibirami ba constituent assembly da puthoga drafting committee chairman PR Ambedkar na assembly ba constitution se हमने इन्हें खंगीरे मसीगी legislature अदुगा executive judiciary
judiciary sina tawning mo da tawba ya da executive sina legislation na so tawning mo da tawba ya da ain siyamba ya da na ama siyamba madu karino constitution ka mari le na kadoi adu constitution ya da ba ma torko target di judiciary na interfere tawba ta adu mai tawna akoi lai chi ba tawdok si ita mari bu shuruk ka dol mani masi akoi Congress party dana tana wakhan manaba like minded political party tarana hanjan government sida haijare assembly special session nama tawbiyu haina ta tre upai le tabanina governor da mana president gi mahut oina sida mana leiri banina ado how she last session dagi Senadai adjourn tawre aduga how she cabinet decision lorga governor na prologue tawrina amu no session ko tanda mashi rule gi matungina constitution da governor na somon tawdo the governor na somon tawdo bse once governor na somon torgati koi clear 15 days. Session pamba hawdo nimito 15 days what nimita mana somon tawdo madu pandada madu su pandre anda kese sidagi hawrka doini ko akoina shape constitution haibse singsa akoina august house da prekat paina shape constitution haibse manipur khaptagi natiya india gi oina su अखोई संविधान की मराइबक से यामना लूब तंजाम द लाबने ले पाक्स ने रूल ऑफ लॉ चलक्तबा तौनिंग बद पाइर सरकार न तौबा अदुना ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नर ना हाउस इज समवन तौता दादा रानी थोइरक सुबा स्टेट असेंबली की मरिरक सुबा सेशन अदुरगदी नॉर्मल सेशन ने बमसे लास्ट कोगिबा सेशन दुदगी हंदकी सेप्टेम्बर की तांग अनि लांथोक याब नथि अदु लांथोक गदी अखोय संविधान दा अकाइबा म लाखवा अदुना कॉन्स्टिट्यूशन दा मसी कॉन्स्टिट्यूशन की नियम दा सु या यादवा अदु कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस अम लाकदबनिना अखोय हाना कौबी न पामेन दा हाई तादरे कमना दा कैर हाई तादरे मोइन करीगिनो मरम दो for what reason होय खंग्रे येथो ला कांदा last minute दा constitutional crisis हाइबि था तौसि लानक दौरे ने ता नमफुदा सेशन जी गौरे नहान थांजन विद बिजनेस एडवाइजरी कमिटी दा आई यावजै मयाम दा थमजर आई मदु अमा हनन जारो यामद्रबदा मसिबु आइनगी मतुंग द तौरिबा तौद्रबा सेशन कौरिसे रानी थोरक सुबा असेंबली की मरेक सुबा सेशन नि क्लियर 15 days सु कौरे अदु कौरगदी ऑनरेबल मेंबर सिंह की राइट क्वेश्चन अमु हंग कंदा दा खुंगदब निमित सन मिनिस्टर न खुंगदब निमित क्लियर 10 days अमु लेगदम मदु सु फॉरफिट तौरे अदि ngasi फमी बा सेशन से द लेपाक की इंटरेस्ट दा कोई opposition side की private member resolution tongan ba resolution mayam ma koi propose the way moina karim ta entertain tawre madu gi resolution copy de horen akoi na pijan gi resolution copy de mayam de dum circulate tor kani aduna sigumba mayam ji democracy da di sum mayam na ବ୍ୟବहार de thokte haigra leiriba government sina la opposition da na manipur lei praja ji akoina tawni noi wangang ba yaroi noi nachin melaga leigadam ni haibagi type ta aduna ni ngasi ase akoina amuwa phiran sikhatna chleida india ki democratic system of democracy ki system se ngasi ase tawriba state government na tawriba mong se amuba kalina
ꯂꯩꯍꯧꯔꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯐꯤꯔꯥꯟꯁꯤ ꯈꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯗꯨꯅꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯆꯠꯄꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯗ ꯍꯥꯎꯁꯇ honorable members in the all right mayam jingsi loina kano to ba hai tare forfeit to ba deprive oil level honorable members moi gi right member ama woi bagi kendra gi woi ba yai le pak sigi state sigi any issue any information mayam jingsi hangga suggestion to ba ya na to ba dui ne ba to na normalcy la na ba adi state ki integrity su kai na ba kari to si ke hai je khoina tongan resolution मैम proposing side की propose the we session तो we अदुसु अमत entertain तौरे admit तौरे नंफू दे हता समना फंगी है बसी ठोकना ना बा हाथों की मनुंग द फंगी बसी ठोकना ना बा officially reference लगी दबा honorable members इनका इकाई बा कहीं तो वो उत्पा respect उत्पा है बतारे अदुगा चुम्नगी masi phamiba officially reference sigi han business advisory committee da putoka agenda so adu khaktam putokpa madu house na ayaba pire harga lotion gre akhoi jo ada house manu da launa khong tawsi tawning da bane moina sum nampu da dictator ki democracy ki wahan thok le da democracy ki marai baksi karon da lakatu no haise masiga mari leiner ka du ini ko Sigi government je, she had lapada. Local body election jing je, yengu ba. She democracy ke marai bak sikrai de lakadu ni ako na pai hajen badati ba. Opposition amban ya na hajen bagi wana tie ba. Sigi government je had lakpase. BJP led government je 2017 di lakpanina. ADC singi autonomous district council election tawbra. Tam amal loy kino jik tam ani bu padel kadore then adagi urban area gi local body sing Imphal municipal corporation tam loy gre atai small towns sing municipal council sing ama bhawa election tawraga hujik namthan na thamaga karino official sing na ponbra hanagi matam loy graba mayam tuna adum puhalini hai amani hai nampu sapu tawna ग्राम पंचायत की जिला परिषद प्रधान सिंह लोकल बॉडी अमता सी गवर्नमेंट से हेक लापदा अखोई मतमदा मयाम से निंसिंग बिरंगनी सिंगी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इलेक्शन से ऑलमोस्ट 2 decades सही कुल्लोम से नो सिक्स शेड्यूल नो इलेक्शन हाइन इलेक्शन तौसी हादि सुगा या तबने with great difficulty what is sanarga Karino koi kanaraga more administrative power or more financial power or more autonomy karino kaino koi sino tanana tawsa ibigi sahi kulle matunda election tawbi madudagi mo ise hek lak padagi ai koi na haijen na bra chi yeng biyo ba autonomous district council election tawbro adudagi si ग्राम पंचायत की तौरो इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की चाहिए क्या सरे लोई की बा म्युनिसिपल काउंसिल अतई नगर पंचायत सिटी मचिन ददी व्यवहार दी ठोकरे हाइगरा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ना हंदक रिसेंटली अमेरिका दा चटप कन्नादा इंडिया जे मदर ऑफ डेमोक्रेसी हाइबा मान फाइदगी अरीबा Finally, more successful democracy ba aiba aiba toba adugumba democracy ba pa amani aduna India je prithvi punamangna mother of democracy na honorable prime minister Narendra Modi na ai atai mapang ko world ki country mapang ko dinu sa pajaman haibse marang nahan ya hadak America chatpadla India is a mother of democracy whereas in Manipur BJP ने शासन तो वो डबल इंजन गवर्नमेंट से मदर ऑफ डेमोक्रेसी न ट्रेबा मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी इन मनपुर करिगिनो हाइबो सी गवर्नमेंट से हेक लाख पदगी लोकल बॉडी इलेक्शन सिंह से अखोई मतम ददी श्री राजीव गांधी जी ना
Prime Minister Warren Buffett more power to the local grassroots, local bodies in Asia. Adagi more power to the women. Ma sumi hingna tum layama ba sarkar chakrama ba. State Assembly aduga Parliament bhok yona. Nupi singda empowered people 30% reservation for women. Layram baneba. Adu local body the hauram baneba. Gram Panchayat ta municipalities ta nupi reservation. Hauram baneba sorry. People hauram baneba. Adu na other centers na mother of democracy. Manipur dana murder. Oren choi lakini ko murder. Manipur dana democracy hatpa. Dictator chatpa. Law and order laitaba. Law and order matang da iyam samna hajaroi. She law and order lairiba states India ki top court Supreme Court na hai gibe se right makha appeal chaningai kari lairige. Supreme Court na Manipur se loire. Law and order totally failed. Constitutional machineries completely break down. Hai wishi wo. Ikai draba. Sekali se makha tan kari haningai lairige aina law and order ki study ai yamna panjararoy. Aduna akoina akoi khangge ai si moi the opposition na pai haiba tagadra. Manipur se BJP ga chana basi khara wat mane. Moina 2001 da lai wai kraba ai ming panbali nuaite Shri Atol Bihari Vajpayee mana Prime Minister Oiba. Aduga Shri L.K. Advani Zina Deputy Prime Minister in charge of Home. 2001 ni Manipur de kari thoki. I think June si kanai government matam dano ba. Center the BJP na 5 of matam ju dane. Which about 18 June the great uprising the taurise. Innocent me try parla kaino halaga tauti kanagi creation no BJP creation ne. Howje ga muk sida BJP na par kanda center da jo Narendra Modi na kanda. Anda ki sire jo amu haure. Adu di BJP si Manipur da chana ri ba chana da bra da khan yingbiro. Na kadoi go matham gi election da di mayam munna gyan ta na wakhan khandar biraga. Ai di vote piba matam yora mane na ai sumaina ai amjaning bani ado akoina moina shape constitution haibase nasai su thamjare ina hawrpada akoina assembly kaubiyo constitutional crisis lakadore hatau hengi dore hale su ko madudaki amuk toraga hujiksi amuk moina nampu da toraga nan kauraga members ingi rights in law in a piram bayabane 15 days clear 15 days da state cabinet decision lowerga governor da on the advice of the council of ministers governor na yaba ngamdabi maram sulai leiti adu clear 15 days si toraga obiba targati constitutional crisis to avoid tore honorable members in tongan ba public interest ani ko mai magi interest anate question mayama hangba yare half an hour discussion short duration discussion private member resolution Manipur ki territorial integrity and much yar have a house da unanimously Manipur ki praja sing so pambirang gani mashi lowraga center da thagada do madu punamuk do uje akoina yaroi house in on business the yahu trakat business advisor the yahu trakasu Speaker and the House is supreme. On Marie Lainava, Article 253 the Yauriva. All relevant rule may have suspend Tauraga. Dictionary Tramhanira, Makam, Hamdaraga. Honorable members in question by Haman Bayai. Half an hour discussion to Bayai. Short duration discussion to Bayai. See, Ponda Maxim say. Oh, in about Nampu the Tauraga. Session sinuan. Andre hoy ako'y the disaster po yan.
Karino kano khana jai no opposition na khana ba pam da bigi disturb tor ga hokala thokre na hai pa yai kana no tawri bi se ba non business advisory committee da thokri do sai puthok da koina hai house ai ya ku hai da honorable speaker ladies chief minister ladies council of minister ki mayam da hai re all relevant rule mayam se akoi rule of procedure conduct of business to madudai da yaw se article 253 da all relevant rule mayam se suspend tor da 351 ta rule number 351 tani akoi gi rule da dum yengbe su khangari adu loina suspend tor ga akoi adum amuk hanna hanna bi yai amoina har ko yai ji khara le ga amuk ko ge khana chi ga adu di government city kari haini nahan amuk adu da kaurani akoi cabinet decision lawre ha lawti adu da taurani ha lawtui sabab na ona taina da adu local body election ju ne October da tawni November tawni December tawni Manipur prajana pali ba government sigo moi yi wasak si kanwa ma haina daina kanwa ma haina dai madu bebhar thokre ai haija roi karino hinsa bina kanwa ma sari chombri kanwa ma haina bani ma anjing haina bani madu daida tarak da dauri ba aduna koina masi maruoina koi akoina masi assembly da tawjari biche lekak ki interest da state ki interest da time da khana chi ba yad ba moi ki constitutional crisis like na ba ai like bak mayam ni sige si sang no akoi gi chokri akoi gi government bu kai da di lo yen so ba adu dani akoi na house da tawganu public interest da akoi keno akoi na ise gi ba resolution mayam do ama ni do so ya biu adu khana chi ngasi adum lo san ji hai no yai yar ga di no mangani da di matam ira ga koi khana chi ai यादरगा सु ngasi adum loisan se hayune adu su ya da nam ku tawraga mayam press ki sinong su mayam chapiramani obviously reference lo daga lo chalaga opposition masi ikai ni ngai ne ba masi ikai ni ngai ni aduna ni opposition ngasi se amu ba piran sin khalaga koi sarkar se da sarkar sin tawri ba punu maksi state ki interest na pe haiduna koina ngasi press ki sinong mayam se I house the padana smoothly. That's what target me. I'm going to be Wafam Khra Tamminac. Sir, benefit of the national media. Can you explain what was the issue about that you didn't allow this assembly proceeding to go on today? Can you explain your act on the assembly? Why did you do that? No, I have already explained those details, and that's why we said that we, in our placard, we slogan, accept democracy, accept constitution. There is no rule of law. There is no democracy. It's just like dictatorship. That's why we condemn it. The issue is about the one-day session, or is it regarding the change of proceedings, sir? Change of proceeding can be done. House is supreme, as I have already mentioned. Article 351 of the Rule of Procedure Conduct of Business is clearly said that House is supreme. All relevant rule can be suspended, and we can be considered whatever opposition propose in the state, in the interest of the state, by the territorial integrity related issues. And any other issues can be considered. That's why, but they did not listen what we suggested. What was your suggestion? No, I have already told you in the last advisory committee meeting, in the advisory committee, I also one of the member, but I am alone. But they have 5, 6 different political parties. Since they are majority, they did not listen my suggestion. So I have given my decision note what they proposed time allocation for this session. Only one day from that day. But I said, so therefore I stood up on the floor of the House. Last Business Advisory Committee meeting also I suggested. So now, please reconsider
all relevant rules can be suspended if House is approved. So we can consider whatever necessary, but they did not listen. Sir, CM has said that it will be subsidies to discuss the ongoing crisis in the floor of the House. What is your reaction Now, on that? which one? Which one? Right, to discuss about the ongoing crisis in the House, it will be subsidies. CM has said. What is your reaction on that? No, 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 no. That is, we know whatever case taken up by the Supreme Court, monitored by Supreme Court, and all those FIRs related, we are not asking to discuss, but we are asking, let us have take one resolution regarding territorial integrity of Manipur or any other issues which is not related with the court case. So there was one issue regarding the leave Which- submitted by the PMLA. So was the decision was taken whether the bids have been granted or No, no, no. That Not is granted no, yet. notice. That is up to the government, particularly Honorable Speaker, whether those leave application already been granted or not. But formally, in our previous time, it should have to be. Suppose if one person, one honorable MLA, one mantri, if they wanted to take leave today, Speaker should have to be announced on the floor of the House. Speaker cannot grant this type of leave. Only House can grant those leave. Those things are not mentioned today. Whether they have granted or not, we thought that at his own capacity of the Speaker cannot grant those leave. that is also the crisis, the constitutional crisis. Let us see at the moment. Sir, what do you think is the conduct? How do you view the conduct of the assembly speakers today, considering they didn't listen to your voice and we adjoined the house senior time? No, that is their collective decision. It seems he cannot take his own decision, but as a custodian of the house, he should have to take a neutral, unbiased decision. But it seems he could not take that type of decision.